Lagom kadu gue panta ayah ni sam non ani sam jin apol aja lasini apransi nang itu mapan pini labang so lamar jana bangke unboxing itu bisa unboxing di mapan tante labang itu ATM mate driving license lasi labang so prang ni prang sinang itu mapan si ini pesan ke tanji paningan lo labang support tuan si gelong ma lapen son si tai ning ma lapen si cheng kan klem ji ma labang support tanto prang si bangke itu license le don na chok license an le do antai le tum la driving license mate ITL ku tum long lok ko lapen ki klem nang je bangke le tum la chi pon pen prang si bangke la learner mate la kachali apan tu ni pini la so learner driving license bang itu claim nang ko la claim dera PC litum la bang so bang kili tum claim lang ji son la der la pulatang tai litum la claim lang ko la kili la long bang ke 20709 bang ani bang proof lo la der bang ke 1110 tarik kresi Oktober ani bang ke la baik itu la der pana bang ke kon la angila sopor bangke kurtin tiana bangke yan nang lipit la sikat tu kawe kitcheng pen la DL kai play arni pen la kilong ana bangke 16 days mate ni crate truck ulodin panseni li la long la ta nona bangke unboxing ana la siyo la ke da ka tok ko kilo ha Government of Assam Transport Department tak lagi Assam mati hal itu ke di kalbiang long le do sita oh speed post pen sige long yo speed post yo last proper lo don to 16 days long log ni hom sige lang no long e prap pi yo ta customer ID ta ta kulo ta pipi ne ke tok nang li tum lang ikha ta kusona yo ta pena puda son po hormu dai tum phane ke than do la ta ning chibi ni dak ne li por he po ni ling le sa ba takte dak bang number 1 bang ke motor gari chetung atum apa konglong pi tu always use seat belt for your safety dah ala gari long seat jang len lan por hedi la arido mati ta chipo bonang ji dah an par ke chingkoi sita thang thelo kali te gari ban thira pet bo lage ni la la pen hinia bang ke helmet la ka ke ni tu ma phan lo always wear helmet while reading two-wheeler dah ta da bang ke cuma reading bo mahut riding bo mahut mane konglong hinia tu helmet cukup chok ni betul lam ye helmet do mati nang litum chini bo helmet di ko accident sita chingkoi sita lagi thang da digar dilo itu phane safe ko talo apen la gari vek tum tamen men pusita me ala real yong sido purote tang khelo hala sona ye apen la nomor ke thon 3 tini nomor mate 3 nomor 3 nomor bang nomor 3 bang kela puson lo do not drinking and drive da don tum da ke horjun ling ke hor ke jo na hot ke gari sulai nang le mate gari ke sulai bom motor vek bom parking bom hot ke diploma horjun ri pusida ke pusida me jaha katam ke rakhi wai ko an anta vek bai tum ka yang mereng dami ko tama pucar pudak tama ko bine tang ho ta person na te tilo ta hukum ka pate pe polo apena yak tum gela 4 number bang la 4 number bang ke avoid mala avoid using mobile phone while driving kune ko pine ha ni li ta la thai ek phat thai tame la dak la son se tok lo ere tum driving boy ho do bang ke mobile use nang ni ko ha ka tum bang ke ari khong bang ke bye ye na bang ke hello ko ha pana ni tong nam tin la puson han na ni sui pit la puson na du la pena ya gari ka parking tum ta ina bang ke bori ko ha gari pi ni ben chitong tham la son na du ko ti la puson na yo la sila number 4 bang ke motor ve boy hut ke phone use ja ni apen da ka jahak tum 5 number last number lo lage la bang ke pilo dal du khane pu do not over speed pachat pik abisi pachat jet ti ge di hingno claim ri tang la son ke do not ile tum la son claim ang ni pachat pik do tang tai la ke da ka masin tum ko kine pen chi koi po la puson se en par ke chi dot ko yo ang che tum chi ti ke jindagi ke por pat lo khatam an par ke ko pc do la license do ta do na lo dai lo don tum la non bang ke unboxing anang de da ko pc ke do ma ala so bang le yo la pa me no yo non ni hack hepin na ani si post office long pen sinang lo don pit pen non di ban pit lo lasti la an ni li
anu ga prek bang project ke sami ni le bang 16 days long lok la nai proof pidalo man ke la long le da na ko prang bang ta jo la ta chulai jat lo hello dona tu nona bang ke unboxing na nang li tum jaga chong hong la koi ko la si video ke cheng jo nang lang dun tu dei dona tu nang li tum pan chuning ri lo la ben ke ni li channel lo ka subscribe di kha ni li tum pan chuning ri lo ni ka prek video ta me la so update boy ani li gan thai ko ilang non si ka chawli lang sta me jo la ni background ta lang kha thang da wi lang la si lai kape media pangjang ni mana introduce ji mate na rap don ji putu nang li tum subscribe di kha la ben ni video ta lang kha la hello non unboxing kurina ne ho mo pita kam du ji dakta pipine ka pulang ge jo pilan jo dakta tala bang ju check na ho de la unboxing na ho ni ge char so ve jo sita me do part he yo dona tum la hello yo driving license ke chi sa ve jo di la ta kenan so pasila dak tok lo dak ke tok ni li por he bang li tam paklang le lo dai la ni license number nang li tam chin je Indian Union Driving License taho issued by Assam baki ES Assam lo pasti ES 31 mason da kan number dolo issue that da mo pen liang ham lo 2709 2022 nili pan validity ko ans nai pimala tan nang li tuma panang kan ko validity NT validity TR da bang validity NT lo okay non transport lune ko pilune masida bang 26/9/32 2032 besar 10 years lake kon ma ni kapang plong tamela dak arona teng pen lang na ko he la son ko do mati hadi la son ko bang ningal do dak chha pedang ko kali pote mena lo kisu hello masilan jo ningkan ke pani li panang pilo dak kan por ke name date of birth dak do blood group son datar wife of la son men do address dak do ko apen la son do la sida kai suat dia dan jo first date of issue suat dia dan la dak do lang yo don ko la son ku bang ke tang da wi ko bang ke ko pilo DL number driving license number dak do la apen ki pilo ne yo EDP ke stango las non ni la ka semar bang ke nar bang ni li karbiang long e mina dim si semar lo amara pi bang sab se sa ko char masila DL bang ke Assam Assam license si banai la sita meli tum Assam si dulang madinon margadi masih tangda bikarte tangda sumse bang sin matalo la sida bang ke bike ni liya banai la so kasemara bang ke motor pluk motor cycle pen na konglong pi diwar me chit an son si semar yo asila hello asinon bang ke unboxing da korea lo asinang le tum apani li na chuning ri je bang ke la son pola dak ke tok bang nang le tum ning sinon non ne pong ni li pitu ko aleng lampen english lampen ni thek pasi seat belt kai ta me chupa bonangi motor ke vek motor tung vek kam phan lo apen si bang ke helmet chipo be angi pola number ni bang ke nomor ke thama bang ke por ke jun pen motor solai le da dang ji apulo lapen ke motor vek boy hut mobile phone hello bang use se da nang ko ele da nang ko la pasan yo lapen ke abisi mate akile piprap jiadri tang do not over speed udah oke hello asila tum sami la son formu ding cibinon la pen mo pen kim nang litum apani linang kan la ke cheng si ke la hard card ka du beta do rap lai si chiponon angela det la pulang ke nang litum la nar license la soi play non la det si nang litum chiplon thom pia phi abang ke nang litum la el apply long ko so prang nang tum la long le dat na pyong si ning di pulo tang te nang litum la online no hot of your pen ke la nang li tami ang li tami nang li tum la la ke kop ko abang kop ko la lu dam tum si no bang ka chilu no posi du ko vi pantame nang li tum nang lang du na ka chilu posi nang li tum long same nang li tum paname ni li churu par pigla asi mo kong ka pre ka video nang tum panam upload ko ko ting ni pin tan ni channel long subscribe ka like ka share ka kon chalo don tum to ka dom ho dai ko na lo